Abitante sira iha area Naktuka suku Beneufe sub região Nitive, região administrativa especial Ikusiam Benu Raiwa, dadão continua ao serviço agricultura nessa natar notos iha linha fronteira lao normal. Pain entrevista com habitante iha area Naktuka. La iha ami lorong kalan ami hela iha ne. Mas ami lahare atau rona ema ami asa ami iha ne. Libre. Ami serviço libre. Halo tos, halo natar, la obamai la iha ema tegur, ema amiasa. Ema seluk dehan, tambah sira iha clarans, iha sitrana, iha vitila. Ami iha ne, ami iha Naktuka. Sira kok dia bosok, karena sira dia iha clarans sana. Lihat sitrana, vitila, ami iha frontera, ami la iha buat ida. Sira kok dia iha nasionalnya, kok dia falsu. Tambah ami iha ne, la iha buat ida. La iha ema ami asa ami iha ne. Ami umakain hitu nulu resen walu. UPF ini lorong-lorong sira mai patroli. Mai patroli iha ne. Ami servisu iha ne, ami servisu hak matek. La iha ema ami asa ami iha ne. TNI kase CD kase sira latama. Leopold kata ke komodade halobe natar ihane ema amiasa mai amiasira ne lefom falsu amma ke iha terreno iha ne lorlon ami hamutu kuda dal rumah ami kuda emnen si ide hoto ami ba kuda tan ida mas ami lare itene maluk sorin atau mai amiasa ami so sira mai amiasa ami sir kontakto ami UPF mas lorlon UPF ne se karek sira ami mas amin UPF hasuru sira dalam kal ami toba mutu sira iha am sira uma situasion aktual agora iha Naktuka han seneduni agora komandade serviço hak matekela la atau itene kumal kusesoren TNI ka itene mal kusesoren reskunisir ka mai amias itene komandade tambah UPF lorloron iha ne lorloron iha ne so haune telepon ki khamla be hare sema ka kuliah buat ne buat video ne hamus lahatene mas sema ka kuliah video ne bosok kuliah fu falsu tujuh area Naktuka bi ufik nian 77,97 hektar halo be natar ne umakain atus tulunen makhalo be natar ihane iha bi ufik dadaukna ami amrik dadaukna chain ano mi pe alal advok antol sen Muito afnem na ko okay ka kapita abitag biyan ka At ni durante ni kami fa humahuma. bebas mui Ito fa nagtin ini at tam na kokiki. Ala bitin ala au ita mas au ka ita. Dadão ne Polícia Patrulhamento Fronteira UPF Roçadgas Pamtas continua o patrulhamento coordenação e a área Naktuka, onde garante a segurança e a linha fronteira.